Radi se o tome da, to je suština. Uopšte ne kažem da je potrebno neke posebne mere ovde, baš što se tiče ove rodne strategije za rodnu ravnopravnost, posebne mere koje treba da, i da li one imaju smisla, da li one imaju smisla i da li donose neku dobrobit. Radilo se samo o toj asimetriji, konkretno recimo kad je u pitanju zdravlje, gde se govorilo samo o unapređenju zdravlja žena i generalno imamo uvek te kampanje za ženske bolesti. Ja sam iznala taj podatak recimo koji se odnosi na Britaniju, da se 8 puta više novca izdvaja za istraživanje bolesti koje pogađaju žene, da muškarci generalno više znaju o ženskim karcinomima koji pogađaju žene nego muškarci, zato što je u javnosti više. Pa dobro, ovo su neki konkretni podaci bili na koje sam se ja pozivala. Jako se mnogo radilo na upravo kardiovaskularnim bolestima koje više pogađaju muškarce. Estrogen štiti žene, kao što sigurno zna doktor Šerski, naravno do menopauze, od kardiovaskularnih bolesti. Prema tome, upravo na bolestima koje mnogo više pogađaju muškarce se strašno mnogo radilo. Ja sam govorila da o ovoj strategiji je bilo reči samo o ovome. Na to sam ukazala bila. Kao popravka na već postojeće stvari. Generalno, recimo, sad je skoro bio slučaj, ja mislim u Australiji, da je povučeno finansiranje istraživanja jedne bolesti višegodišnje. Obrazloženje je bilo da ona pogađa uglavnom bele muškarce i da valjda nije dovoljno društveno atraktivno i društveno korisno. Da je bilo samo to, vjerojatno je bio vrlo mali. Pa bio je skandal, na kraju je bilo izvinjavanje i svega, ali to je nešto, nikom nikad ne bi palo na pamet da radi, da tako nešto kaže. Ali da li ima ogroman broj žena i da reproduktivno zdravlje? Evo, vratimo se na žene žive duže. Ako bismo insistirali da tu biologiju nadmudrimo i genetiku, onda bismo vjerojatno trebali da idemo na to da muškarcima produžimo životni vek.